Sawona salunga Sawona salunga Sawona Okulum Salam yashaba inetimbondo bekunene sisive semaswati sibambu labahlelekile emaswati abehlala ngekuhleleka emakhaya awo emaswati noma kwakhona ekhaya bekwatiwa ukuthi la kulala abafana yilawo la kulala emantombazana yinzanga ihlelekile lena futhi kwatiwa ukuthi emini bafana banenzawo labahlangana khona kuthiwa kusesangweni emini bonke besifazane banenzawo labahlangana khona kuthiwa kusegumeni liqiniso ke lisibongosi tindoti yanjinja onke malanga lo iqhubeka nje impilo sithuthuka siyembili so khanza ukuthi obabe sokwakha indlu iba yinye la khathe endlini sekulelilawo khona la ndlini sekunenzanga khona la ndlini nelidladla khona la ndlini kepha ke sibabe ukuthi sibokuthi cha asesilakhe lisango asesilakhe neliguma njengoba nje silive siqhubeka siyembili nemakhosi ethu athi siqhubeka sithuthuke kepha singabulahle buve bethu sivuleke bonkosi lapha sibabukisi eluhlelo lakhona sitawuhlanganisa liguma nelisana la kutawuhlangana khona bobabe sebasekhameni ngiyajabula namhla sinetimpunga bani labadzala sitawube bakhuluma la baqinisile nabaye bakhulume basimaswati lamahle vele emaswati mahle emaswati mahle ngoba atiwa ngenhlonipho liswati nje alimanje lihambe nje selihamba liyamosha lidzelela abantu liswati latiwa ukuthi umuntu othobekile futhi emaswati mahle atiwa nangelulwimi lwawo lolumnanzi loluhlamusako eloluvakala kamnanzi futhi ngeke ngaba nelithuba duna kandaba ngaya ngala kubo Sikhwahlande kunamunye umnakethu labengaleyi ngiyemvakashela lena manje na ule ngiyabonga duna kandaba abona vele namhla sisesangweni abona so indlu sengiphundla tindlebe ithi nguphi leSikhwahlande ngisho ngala eSouth Africa duna kandaba Sikhwahlande iTransvaal uvake iTransvaal iSikhwahlande akusiyo nje iSouth Africa yonke kubeka bonke bengathi sesivele sicela siyafunza bekunene usulo lomdzala Sikhwahlande iTransvaal ungethe wathi usePitoli noma uthi kumbe kuphi kune Transvaal lele ngala ngenhla lefaka boMpumalanga eGauteng yini North nabo Plukwane ledulu iTransvaal leyo bese kuba neOrange Free State bese kuba neNatal sekuba neCape Province angi4 lawa itolo eMabhunu bambani awu siyafunza vele siseklasini bekunene ngiyajabula sesivele siqale eclass lethu umbe ngenxa yesikhathi bongosi angivusele labantu labadzala esihleli nabo lapha sengichazile ke bongosi lo mdzalo lacena kwami nangabe ekhuluma nje yindvuna yelibutho lena enyatsini yindvuna yelibutho ngangithemba singisho kahle libutho lonke la eveni indvuna babe bahlole wakanzimanzi uhleli ke nembutho lomkhulu ngale naye ngombutho naye ngisengisho kanjalo nangisakhuluma naye wathi hey angisiyo umbutho lomkhulu mina ngisakhasela etiko umbutho wasense wakadlamini sitawutika naye ke indzaba namuhla sesitowuthola ukuthi lamhla bonkosi senda singeniso ngalesingisi manje kuthiwa i-launch senda singeniso sale podcast la sitawuhlala khona phasi siqoqisane bekunene sithe wathi ukuthi kumqoka ngani ukuthi imihambo yethu siyiqine kumbe ngaqhubeka kakhulu bakhona labasichasile bekunene ngasingisi imali ma sponsors sichaswe baka KFC bathi it's finger licking good sichaswe baka KFC bekunene basithi baka KFC cha babukisi lo msebenzi lenonda komhle kakhulu siyawethabela lale batawufika lapha eholeni batawujika baphethe inyama namhla nema drinks
Siyabonga kakhulu bekule. Kuhle kakhulu labayela abasichasile futhi bakaviva ama sponsors ethu bakaviva nanga nje manje basiphile sitawunathe manje obani wakhanzila lapha etulweni tenu nabo cela sibashayele ihlombe kakhulu bakaviva kuhle kakhulu lena bakwendile bekugcina ke kunale organization kuthiwa iBraga Foundation nawo basichasile bekunene basesisekela ngetimbasha ukuthi sesethe imoto sitofika nalapha sende onke la malungiselelo ngicela sibashayele idandla bakaBraga Foundation nemamba ngaphandle kokuqitha isikhathi iduna kandaba kumbe nje singawuqala lo msebenzi sithitshele usidlala ababukelako abadi ngoba mhlambe laba la ngikhathi bayakwadi asomona usichazele kafishane ngivile ukuthi ungumbutho lone maseko lamathathu ngesingisi you are balanced ngani ngoba wabutheke enkosini usobhuza wesibili namuhla uhlehle enkosini Mswati wesithathu lokusho ukuthi wena vele utasekhamela kahle ngoba na ubuye emvathe eMaswati indlela ebutwa kibo labasembili duna kandaba awusichazele kafishane ukuthi wena vele ungubani kafishane nje sitekwati bese siyangena ke ndzabeni yefiya namuhla duna kandaba Awu mina ngitsangitati ngathiwa ngilabanye abantu cha nebekunene lekutalwa libito lengalethiwa ngumsisi ngibabe ngumangomeni lo mangomeni ke bekuhunyushwa General Bernard Law Montgomery eMaswati ke akanenzaba bo good man bo good man eMaswati ke lawo bese uyakwemukela lendlela lebakubita ngayo ilona mbambamba bengethiwa ngalelingisi lo general bekaphethe imbi lebeyila kuthiwa i8 arm ise North Africa ne Middle East lapha khona eMaswati bekakhona khona naleli ngitala ke belikhona khona lapho laselilo kwanyana ke nangitalwa sicishe ngilomunye weqala nababuye empini bobabe lebaqala ngathi labasheshe babuya batalwa lapha nakuyophela 46 kodwa nje liningi labo ba 47 njengaloku ngowa 47 nakusuka umnyaka February 6 ngitalwa intombi yakaGumethe le ntombi yakaGumethe akathi somelanga babe yababe ebukhoti bamenzisa make lalabathi kwenzisa kugqilada lamuhla nakahamba babe kayimpini umshiya una 15 weminyaka nakabuya ubuya sona 21 years kwathi kube kuphela impi wase ubhala incwadi ukuthi abamteke ngoba soleva ukuthi solubambelele bebakhona emajaha amsoma athi suka uhlalele lento letawufala empini athi maka hawu noma kangafa bakhona bekhakhamba batangena ngoba nalokungena kusinhlamba kusikogqilada angendlule ke lapho ngiweqala kubabe ngelanywa lijaha balathi labanye bebanalo la eMalawini lihambe nga 2005 ngomi yahlaba bese elanyathi intombi letimbili bese kutalijaha bese kutintombi sekugcina utalijaha bese kugcina lokho sing44 kepha ke sesicele sing5 ahambile bodzathe lababili uhambile lolongela mako ngiwale emkhuzweni kumntwana enkosigija hayi lo enkamanzi gija wemntwana enkosi Mgunundu lo talwa ngidlekezela utalwa ngisomhlolo la
kalobamba lomdzala kuze ke ayele Mgunundu uyiswa ukuthi inkosi yasenkanini Magadu inkosi Mbandzeni kufanele ukuthi ayele kaMagela uphatha khona Mgunundu phakelo nakethu ngeke kulunge labapeti lesibahlasele lenhla kaHo batawubuya wena hambe ugadza labapeti lena uyahamba ke uyowakha lena lokanyana angedlule kulena ngobe yinze imnanzi ngiyabona iyalaleleka kodwa njena ke nake fika le kaHo ufuna kwakha lapha kunenkampani yasengonini khona uyayithanza lendzawo uthi uyeva ukuthi lapha ngesheya kunemntwana ngosimsuduka uthi hayi tingwazi atihlalelani sitawugwazana so yabuya wakha esikhaleni sasemayiwane inkosi itshela induna isihlelo kaHoho kuthi amemede mabutho awuqaba umuntu waMgunundu babeke utalwa inkosadana yaMgunundu lo madlozi lo lanya ngumavela mavela ngilotala inkosikati letala nabo umntwana ngosigcina bese lo mavela welanywa nabo senza ngakhona lokuthiwa ngilamgunundu lomkhulu la bese kugcina gogo lomncane nabo Thembi lotala bomntwana ngosisiyela nomntwana ngosibasithela na Thembi ngwakuleyo ndlu ke mine ngiko njena ngihleli lapha umntwana ngosimasithela uhamba nje sesihleli 58 years ngihlala naye angedluleke ngicabanga ukuthi bekathi tangiteke ukuthi ngwakuphi lapha ngifika nga1965 January ngisangabuyeli ke ekhaya solongilanga kuhayi ngazishale taziduro zishale taziduro ngoba ngathatha boma ke nje baba ngithu kuphela lo wangilangonisa ndilalele laweni ngabutwa ngumuntu lutho kuse lamabusa naye ke swahamba nga 2023 kunalamhlungu linesi ke ngamthatha leka zombothe emuva lamabusa bekutsabuka leka vele esizweni angikhulumanga nje nabomzala ukuthi sale ungihawukela umntwana amalume sebangihleka bonzanga yethu asukela nje bantu bakhashana yabonga siyabonga kakhulu Duna kaNdaba inkulumo yakho inhle lokungiqabula kakhulu du kule nkulumo yenduna ukuthi hey yena bakithi ngesingisi baye bakhuluma ngememory ukuthi umuntu unememory le sharp lo mdzalo ukukhuluma ukuthi wafika nga1965 January 2 usho njalo Duna kaNdaba unalaba labadzalo yababala ukuthi lo ntalabala uyatibutho singabe sina sesidlabora mthuthu sitayikhona kambe lento ukuthi sikhumbule kahle konke kepha ke siyabonga Duna kaNdaba siyabonga kakhulu ukutethula kwakho lokuhle ngiyeva lapho ukukhuluma naye ukuthi siswati siyavuma ukuthi umuntu angenwe sihamba siyiteke nayo leyo ngiyeva nokuthi awu umlomdzala babili bafati bakhe labenabo siyisive emaswati akhuluma ukuthi kuyakubona indlu egugela sathi umbo sokubukela umlomdzala kepha kakunongena lapho ngawuqela umbutho lapho umbutho wasese atethula umbutho sekachaza ukuthi ungubani wakabani sitobe sesiyaqhubeka nelihlolo lefla lamuhla Ngosi awu malangeni lamahle ngindvusele nekubonga nje bongosi kubonga babukisi foundation kuthi nami ngisigila lesimashwilishwili bangilethe batova ukuthi kepha ke nakunembuto lomkhulu awa ngisilo lutho nakunebantu abenkosi uyutive kukhona ke lele bakubita ngesingisi manje bathi stage fright nine bekunene libito lami mina Paulos mfanithini babe sebalijuba ke sebathi thini umfanithini balijuba bathi thini bese sengiyahamba ke
sekuthiwa nginguHansese. Bathi-ke nase banginika-ke lokunye ngoba ngingumuntu lotalwa lapha ezulwini emahoteleni lamakhulu. Sebathi-ke ngimahhotela ngale kubo South Africa lapha bengihamba khona bangibita ngokuthi ngimahozela. Bekunene-ke leli bito lethi Paulos ngilithola sengimtsadlanyana ngiyawungena esikolweni. Sinikwa ngumakelo omncane. Uthi-ke kumnakethu lo ngimela amakomini uthi wena Tabang Simon. Uthi kimi wena Tabang Paulos. Uthi kumnakethu ulotalwa ngumakela Hlophe uthi wena ungishalisi. Nasifika lesikolweni thina esikhohle yonke le. Bese siyakhona. Bekunene ngitalwa la Zuluwini lapha ezulwini-ke sitalwa khona njengoba nathi ukuthi siphethwe ngumngane wemakhosi ngibaba eMashambo la Zuluwini. Bantwana bakhona ngithi lapha ezulwini-ke thine sibantwana benkosi sichamuka lapha kuyo ingwenyama kusobhuza wekuqala enkosini kusomhlolo. Lo watala umntwana enkosi Mdayi. Lo mntwana enkosi Mdayi utalwa yena ngulamthethwa anti wamgudlula. Mgudlula lotala induna Mandanda. Umntwana enkosi lo mdzala-ke wakhona lapha ezulwini Ncabeni. Ncabeni lo lotala nababo ubatukulwane wakhe nginababo 5. Ngihambile-ke ngafika eMalawini. Esikolweni-ke nkosi yami ngingumuntu lo ngakahloli esikolweni. Angizange ngihlola esikolweni. Esikolweni ngathi kube ngibhale leso standard ngase sengiyaphuma kuleso standard. Sengifika kule jali edzaleni ngitala ukuthi ngicela kuyajoyina emaphoyiseni. That was 12 December 1973. Lokujoyina kwami at the age of 18. Ngefika-ke nkosi yami ngoba kude lokufihlakele lapha emhlabeni. Ngesaba ukujoyina isichief emafomu sigcwalisiswa nginangu babe Mabuza wakangwane. Bathi wena mfana wathi ubaleka esikolweni. Wathi bayangiva labantu bangifoda vele. Kuthi ngibalekile hayi cha ngase sengiyacabanga ukuthi ngemini ukuthi angithi ngina 21 years weminyaka cha ngase ngithi ngina 21 ngatipha idate yekutalwa ngatipha inyanga ngatipha umnyaka mina nje iphathi yekutalwa nje angiyeke ngileke ngahamba lokho ngijabulisile ngihamba ngiphoyisa ngihambile base bangithatha-ke labadzala abaphathi bami bathi angihambe ngiye police college ngiyoba i-cultural instructor. Ngathi nangifika lapho ngahlala waqhamuka lo munye abengikhomandanda wathi ngeke siyakwati wena lo lwati lolungaka uhlala nje ufundisa ngifundisile-ke wena lo utawufundisa wena iSwazi culture ne-police related studies. Ngichubekile ngakwenda lokhu ngijabulisa-ko-ke nyalo into yinye ithi induna lomashikizela emajaha embutho emgobo ngale enkanyeti ngabutheke emsizini msizi ibhejane vuthela zashago ngakhanza induna logwazela bheme laba bonduna kandaba badzala kithi laba lona nje induna yenkosi yami leseceleni kwami bekathe yona isuka eSwazi National nakucala nangicolani ngwane ibhola sisuka ku-Young Stars ithi dlala nathi sibona le jali edzala ayishaya ibhola agijima ngamatubane bongeke umkhono. Cha-ke kuhambeke induna lomashikizela ngilungisela ngithi inzabathu esikole emajaha eMalawini nami ngikhokhove ngiyawunduna kandaba manje nami ngikhudele lwandle ngiye esikolweni. Esikolweni kuphi umdzala kangaka ufuna kuya esikolweni kuphi ngicela kuye university. uNkulunkulu nemadloda kangwane amuhle efika uKandaba Mswasi umnyama afika athi mthatha umix eboya mbhadalele ngihamba lijazi lelimnyama nje nginalo lase university. Ngingagcina lapho Nkosi. Nkosi asimphise ke dadla tekugcina umuntu omkhulu.
manje lo mbhobho wami ungathi uyanginyunzela cha bekunene lenzaba ngathi emnanzi yanongotela lokhu ngiqabula kakhulu ngalabantu labadzala ukuthi le ngikhuluma yabo noma bakhuluma into bayadadi kodwa uyabona ukuthi yonke lento bayikhuluma ngenhlonipho bafana besilwane ngenxa yesikhathi ngidawuqela uthi sikhulume kumbe ngathi letimbili kumbe sitawelekela ngakwesithathu ngoba ngisho namhlanje ngathi siyangenisa ilaunch lena yale ngqoqo noma yale lisango lelihlanganiswe neliguma eMaswati atiwa ngenhlonipho asekaqhazela eMaswati ukuthi yini inhlonipho futhi imqoka ngani inhlonipho futhi eMaswati atiwa nangalolwimi besilapha emsakatweni nje kuleli viki eliphelile ngiva lo msakati ulungisa lo mimi lomdzala lebesinaye lapha uthi ke lo mlomdzala bekhuluma lapha uthi awu kunenzaba lapha siyayikhulumisa bekunene lethi athi ke lo msakati hey ngicela ngenhlonipho lenkulu wona kunene sebasiyale kanengi bashaya inqingo bathi yebe kunene indzaba ikhulunyiswa iyakhulunywa ngumuntu lo kambe lokhulunyiswako ngisho ukuthi ke lolwimi lethu lijulile lumnanzi kodwa kufanele seliqaphele ukuthi lolwimi lungasilahlekele ngani ngoba basilaba labafundzile abahlakaniphile na ufuna kubulala sive cala usemuke lolwimi bese usemuka lemihambo nemasiko aso sifile ke leso sive umuntu akasadadi noma ululwane noma unqetse noma uyini ngisho ukuthi ke dona kandaba ngidayiphosa kuwe manje so siphe kafishana ukuthi indzaba yenhlonipho singeMaswati imqoka ngani bese sikhuluma ngelulwimi ukuthi lolwimi lwethu vele kumqoka ngani ukuthi sililomvolele futhi silukhulume ngendlela kufana silukhulume ngayo dona kandaba cha nebekunene cabanga ukuthi usivuselele kubantu abenkosi bonke labalapha etigaba tabo siyabonga nje nanathi kutsinza inswati indvuli ngobe lelive leli bantu abenkosi linengcaki lenkhulu la khona ukhanza ukuthi nome ungasebenta ube nelwati lolungakanani once waphuma ku-active service sengikhuluma ulwimi lwebehamba manje once waphuma lapho abasakuthatha ukuthi kukhona lokwadiko nangikhuluma ngelwimi lokuboleka kude my-human resources lakithi uyatsacewa nje lapha kukhohlwe ngawe tintfo tiphambuke bengithi lolo ngiyena aphethe lo msebenzi la utawuqala ngekuthi ukuthi asengichaze ukuthi yini le culture lebalibala ukuthi culture mina engekwati kwami iculture icala endleleni lesibuswa ngayo ngila icala khona iculture sine ke njengeMaswati sibuswa inkosi niyangiva mose sibuswa inkosi thina inkosi iyatalwa lokuthi yabekwa kusuke nje seyidedelwa ukuthi ayicala umsebenzi iyatalwa inkosi ngiko na ubuka la kuloku bakhuluma ngenkosi oBhuza bathi ibuse inkosi lebuse 82 eminyaka aba lokusuka lapha ku21 bese kuyiceremony leyo yabekwa yaba inkosi nakahamba Bhunu uyabekwa ke uba inkosi lisiko lelo ngilele nithi culture ngelwimi lasemdini sibuswa ngenkosi letalwako
siyeva nje labanye bayasho ukuthi kunjani njani ungabe ngase siphethwe kumangoma singathini nje ngoba thina sikutalwandle siphathwa inkosi ngila khona ke kukhungele khona emasiko onke ngoba lulwimi lisiko lelo lulwimi leni likhulumako lisiko lenu ngiko ke itolo lendlela lesikhuliswe ngayo thina lelamuhla sekuthiwa kugcilata nawukhulisa umfana womkhulisela into letimbili bokhulisa lisotsha lengwenyama kungako nje sesuka lemakhaya seta la kulenkosi khona sabutheka sahlala khona bengilungisa besahambile umntwana enkosi le kuma archives sekuphunyukile kube nje la mhla lapha lebakhona abantu abenkosi sesithi kunesigodlo sakulungisa ke konke lokho sakukhuluma mntwana enkosi besohambile kuthi isigodlo yini nini nibantu abenkosi nini belidlabe neyihlo lonhleli naye ansiso sigodlo sigodlo ngemakhosikazi engwenyama lebe bangada bathathe ama notes inhlonipho ke beyifakwa ngithite nawukhulisa umfana umkhulisela indwethu imbili ukhulisa lisotsha lengwenyama uphinze futhi awukhulisi nje umfana wakho bomaka usuke ukhulisa indodza yemuntu wayo indodza yalomunye umfati noma yalabanye bafati hayi nje ukuthi ukhulisa umntwana wakho ukhulisa indodza yemuntu wayo so ke nale foundation nale sicalo lephansi le foundation wrong itawuwa lendlu ngilafuna siqale khona bomake nawukhulisa intombi yakakho awukhulisa intombi yakakho nje ukhulisa umfati walenye indodza mbake walelinye elikhaya gogo walelinye elikhaya uyathi nasikhula sibone emajaha mne ngakhanza khanza kunebalondolozi akhanza konabo babe umsisi ngakhanza kunalindimbi bongathi batawuhlala bakhona angizange sengicabange ukuthi ngalelinye ilanga ngidawubitwa ngemuntu lomdzala mina ngobe bebakhona kepha nabahambe embi kwami so ke inhlonipho uyifunza le esangweni dincane tona tinto lotifunza formally esangweni letiningi utifunza la kuqoqa lamajala amadzala kungaba bomnakeni labadzala kungaba boyihlo labancane baqoqa nje intombi isonywa kanjena lokhu nje kwasitintini uthathe ama notes wena nale gumeni kubomake uyabasa lomlilo lomntwana uyabuka beka libhotetiko liyabila ubonza lipalishi uyabuka lo mntwana asubeke libhoto lamhla kutawupheka wena ngile nhlonipho la iqala khona le nhlonipho lena lengikhuluma ngayo ifana nenhlonipho yakuma security forces labanye abantu usile drill yani idrill yekufundzisa ukuthi uniketwe iorder ungayiphenduluti kuthi leni right hand lane attention lane
uyithatha nje kaloko injalo ye discipline nje drill more than anything. So ke inhlonipho umuntu omdala uyamathi uyabona kukhulela kalobamba kungisitile futhi kwa add into leningi la ngikhona ngikhulele phase abantu abenkosi ngayibona inhlonipho lo mdzala uyatiwa ukuthi lona mdzala nakaqhamuka nje lo mncane umntwana enkosi uyabona sekuqhamuke lo mdzala noma kanelidlame lo mdzala akangeke abuyisele lona ukuthi uyathiwa ngenyanyisa ngoba nasukhulile laba lebakhula bakuvulela labanye ungabashaya ngentonga nawe lele bakufundise yona kepha na ke lenhlonipho ibalulekile kangangaloku betithi intombi tamaqabezi nathi thukuthele setethukana kodwa na ke athi akhipha lenhlamba kati ukuthi langeni lela ningiqolele bekunene ngidawukhuluma nje kube kunye buka ke vele uyanya ke edlamini so thukuthele uyamethuka kodwa la uyathi ukuthi ngubani lo edlamini lenhlonipho letholiwe bakhula ngayo kuthi lilangeni liyabongwa labaduna abantu abenkosi akulalise phansi akushaye naceda ukushaya ufuna ubonga ukuthi inkosi idlamini akusiko ogqilata kuyindlela lokuthi ngishito ukuthi sina kakhulukazi bafana bangeke uthathe eliswade hawu luthathe edlamini luthathe kusukweni nawu tathi bambelela uyawuzofika lapha lo akushaye mina ke bengasebenzisi iswati letikhawa ledamu ngalelo langa damu betilungiswa liviki lonke ngilukhe ngilifake elidzakeni hlalele elidzakeni kuthi nathi yogeza ngakusasa ngulukhiphe lwemchaftane ngulibeke lapha elangeni alwephuka lwendini tibe timbili nje nabakubita abasidoshana nami nawuthi usaphundla lo lwakho ngikhweleti kwakho bekuyinhlonipho nebekunene umuntu lomdzala nawuhlangana naye endleleni uyakhwesha endleleni uyambingelela na umkhanza athwele ikanzi nihamba indlela yinye uyamthwalela thina nje besinkwa besitithola emagayizeni akabuye eJozi ehle ebhansini elikhaya naliya lapha abuqalo simthwalele lokanyana utawuthenga sinkwa aboleka indishi yona le ethengisaka ubhesini uthelwe shukela sibhujunge simthwalele lebhokisi hambe sombekele ekhaya inhlonipho yayidolo bowuthunya noma ngibani futhi lokunye bongatendi tinto labantu abadala bangatifuni kungakhanza nje umfana sogonene nesithandzana qhamuka umuntu omdzala bayabaleka besibaleka nangabe uqabanga ukuthi lokubaleka besilibele kwakho wedwana lokho ngoba ebuhlakaniphi buyaphela bulima bungumngani loqotho hlala nje usilima ngongela amalanga kanti lokuhlakanipha balapha nibuya kubo balapha ekhulukutho labaningi bathi nabangena kulo lesilingo abone ukuthi uhlakaniphile inhlonipho nebekunene ngiyo lesatiwa ngayo nebantu bekuhamba basathi ngenhlonipho kuyabida ke kuhlonipha kufuna ubeketele ungathi nebuhlungu awubuva kanti uyabuva
ukhanza nje kusinyalo lesibona lapha nalokwendekako sobambela ukhalo bambela indoda hey John John wangiqaphati wena yini leyo ngijona welamabani kule wesingaku labantu abakho nane kuthi ke laba labafundzile bathi ekhulwini lo kufunda ngoba ufundisiwe kungamashumi lamathathu nje kuphela 30%, bese kuthi lo 70 utfundzela wena ngekubuka. Mina ngidawuthi ngila khona emajaheni bekunema role model sami kuthi nangafanana nalajana liya nangafanana nalajana liya bona ngendlela avunula ngayo lo muntu omdzala emayi yakhe emajoba akhe angikhulumi lokanyana nase kuye emdadeni banjena ke labethu athi ngathengelana emajobo nelokanyana akhona mosaphe eTrangini lamkhulu awunika lo mfati wami ukuthi athengise athola imali atonhle ngoba kude lo dambo ndala sengifile akusinganza ngikhona kwami ngithengele nalaba bafati engikhuluma ngawo kude le ngamlotholelwa ngibabe wangilobolele into yinye lokuthi nje ngiyadi indlu yenja indlu yenja phela lokuthi ngingadi lokho bekangilobolela kuthi ke sota lokanyana sekangilobolele imfundo yebo kona angifikanga kalokanya kodwa nje ke ngahlala naka form 5 kambhala le culture lekuthiwa yendiwa la etikolweni yaqalwa ngimi. I'm not blowing my trumpet. Yaqalwa ngimi sitabo umntwana Nkosi Mkhumbi lapha kalobamba sewela nayo sayo ke Swazi National la khona sasukumisa khona umlisa Mqandamini amdubile emathapha amduba 1965 telega abantwana besikolo abangumathapha bathi bafuna kubona inkosi ithumela induna edeka khumalo mkhulwana ngumashambu bayafika abantu abesikolo bathi thina sithe sifuna inkosi thina hayi induna. What? Kona kube bengithumela ejala lisuka lapha eMalawini alisingimi lathunywa ngimi fofa ngiphinde uliqobe kumathapha waduba wasukunyiswa ngithi weva ukuthi kuyavutha lapha kumathapha wathi asengiyobona leleni ngiyenga ngako ukuthi kumathapha ngoba mathapha ngamngqwaba samhlangabeta ngelikhwela siliqobile safaka imgubho wagubha ahleli phansi wambona indaje wena okunene bengisakhuluma ngenhlonipho anginikwa umbhobho magagula Ngiyatibonela thula kanti anginikwa umbhobho ngoba unganginika umbhobho usuke sonile kuningi ngilele kubatiko lengubonile ngidlule kuwo ngiyabonga thula kanti Siyabonga kakhulu thula kanti awukuhle impela siyabona sivele cha emathuba la njengalawo ufuna sihlale siwenda njalo kuzothi sitowe khameleka uteka indzaba yenhlonipho sengiyabona so babe abengasihluphi le ndzaba yokushaya bese uyabonga ngiyikhanzile kubabe lotalamini abeka sinakeza kungishaya nje athi bonga mfana so sengibonga simakhakhulu ubonga ngiyabonga wangelapha bese ngitselela abele lugalo nje babe lolutse la lokwana la lelanga ngigangile kwasi luswali selukhashana kwabenga lolugalo lwakabe luthanza lolugalo solaqedwa lo lapha
maqala semabili manje ngigangile sekugamukela ugalo ngiyalufuna ugalo lwami kwasemleni sengiluphesha ngiluthike ugalo lomtsala ugalo selugamukile ngisho ukuthi cha siyabonga Dona Kandaba uyaselapha ngenzaba yenhlonipho ngoba na inhlonipho seyivele ihambile ayisekho kepha ke kancane tawubuya mina ngihlala lapha njene laphana kubo lokwana kubo Fairview nginemkhutshana engivamisa kuwenta njalo ngelisonto ngivamisa ukuthatha iwalk ngihambe nje ngiyoshona etinzabeni ngilila nje bosigombeni ube kuphi nangihamba la edolobheni labantwana nendlela labadiphatha ngayo ayifanani nento abakhanza lembili lalaba labodolobheni abavuselani noma nalandlela nakakhweshi ngize nami inkoshi angikhwesha bataze bangichilithela abafana kepha ngawela umfudlana sengila kubombekelweni nalendlela abakhuluma ngayo abafana siyanjinja hawu sawubona baba lapha kunenhlonipho kepha ngayo uyabona ukuthi njengoba usho nje live lihluphekile kungako sinetinhlelo etinjengathi ukuthi asesakhe tinhlelo asitawuhlala khona sicoce mbutho omkhulu ngiyeva lapha uteka indzaba yamhacabeza ukuthi nafike navusa ilokwana imihambo nemasiko etikolweni natsinsa lugubhu kunemajala amadzala abafuna sekasifakele umgubho kancane sokuthi sitekela ukuthi umgubho vele yini umgubho uhlatshelelwana futhi umgubho kepha singangeni lapho nangombutho omkhulu laphana mahotela lamakhulu asekasifahla naye ngebumqoka benhlonipho nalolwimi kakhulu kwathi lolwimi seyikhulumile indvuna lolwimi ukuthi lolwimi lumqoka ngoba nasetikoleni ngoba nasi alufundwe lolwimi kuze linganolahleka mfana wesilwane mahotela lamakhulu ngosi Ngosi siyabonga kakhulu Thombeni abantu abenkosi yeluhlanga inhlonipho indzaba lematima lenkulu kanti ilula kakhulu watithoba nje utithobe ube lapha ke efosini lokufundziswa induna kaNdaba ichazile ukuthi ngesikhathi uniketwa lama orders kuthiwa thatha lama order njengoba njalo bese sotawubika ke isikhalo sakho la kubhlungu khona sokucedzile bathi ke ngesingisimane take the orders as they are and complain later on lenhlonipho ke nangabe ubonakala ukuthi ungumntwana lohloniphako ungumuntu lohloniphako wena ke usembili zama phela bese uyamkhutsata lo muntu bese uyamkhutsata na umkhutsata ke lo muntu umfundzisa ukhona lomunye umbhali lo mbhali lo kuthiwa ngiRonald Havelock ukhuluma ngema 3 levels tigaba letine tekufundzisa umuntu ukhuluma ngako lokukhutsata umuntu bomkhutsata phela bantu abenkosi Thana inkosi mabuye endlungulu umkhutsata njengoba nami nje umkhutsata ngisinangifikile kuwo bese uyangikhutsata sengiva nami ngijabulile nako ke buntu ngilobo nangabe uhlonipha bekunene utawuhamba uyembili noma ungahlakanipha kangakanani na utele inhlonipho ngeke uye kude lapha uyakhona mina nje Thombeni umuntu omkhulu mgadlela kaNdaba lekithi endlungulu khona ngabatshela ngababikela abantu abadzala ngathi mina ubandla kancane ngicela ninabothumela inxusa kimi naningifuna ngoba angisilo lutho mina la lokho ke kuyakwakha ke umuntu uyawukhanza kusasa ukuthi soyathunywa utawukhanza ukuthi soyathunywa na uthunywa ke soyakhona kuphila maneke nebantu labadzala babeseke na utawubona ukuthi uyakuhlonipha kakhulu batawulibala kuthuma wena ungakhali bese uyacomplaina naso ukhala vuma utatithola tithelo ngikhumbula ngithunywa induna emabutho
babe logwazela Bhembe ngiphethe kudla kwakhe sesiyaphula ke siyangiyavodla mina kwasasiya ku-10 anniversary kaSomhlolo sengihamba la Liphondweni mina phethe lokudla kwemlomdzala etandathu imbili uyahamba ukuhlola lelibutho ukuthi ngevuma izacu ukhala lamhlanje kodwa nasifika le stadium wefika wathi kuphi lokho mfana lebathi ngasese kuphi kubiteni ukutela sengiyachuqa ngacabanga kubaleka ngiye ekhaya ngacabanga ukuthi nale khanga ngafike ngishaywe nangifika lapha ngihlala phansi khokha kudla yonke inhlobo yokudla kuyala wow akangibulali lo mlomdzala uyangifundisa inhlonipho lolwimi lwakithi-ke lolwimi lwethu singemaswati noma ngiluphi tonke tive tinetilwimi tato khuluma lolwimi lwala ungakhulumi igama lobona ukuthi litakwehlula ungakhulumi igama loluvile ukuthi ubantu beve bathi asengibekise nje kuneligama lelingekho nzawo keja leligama kuthiwa sibizwa kuthiwa slang word ngeke ulithole ku-dictionary nakwi-encyclopedia leligama lithi caporarasa kepha leligama leli lisho ukuthi empty minded sho ukuthi awati lutho ngakho-ke bantu siyahlupha sinebantu ngoba siqhubeka sithi sinesifundzeli utawufika lapha nawukhuluma ngicela malangeni lamade ukuthi ngibekele into ngesingisimanga bathi kunabo formal education kunabo non-formal education kunabo informal bese sikhohlwa into yinye uyithinzile umuntu olomkhulu lapha induna yenkosi yami uyithinzile induna kaNdaba lenzaba ye long life learning ngiyo lesuthi kakhulu lenemcebo lomkhulu uthi ngibani nje lo wafundisa ukuthi ubosoma kude labanye abakwathi kude nje umuntu lo wadulo ngathi nje hiya angilali ngengubo ngilala ngamacembe esikala itakubuka ithi ibathi yabuka ithi hawu lo muntu lona ngilaba abagcoka emahiya laba hawu usuka lapho tshintsha phela bese uyatshintsha suyangena esingisini na utshintsha lapho utasi uyabona lo kanti lo muntu unjalo so hlwe phela ukuthi stand all mountains are standing for me there is no girl that fell in love with a beast lulabo kukhona lakwatiko lo muntu ngule nhlonipho lesikhuluma ngayo vunula ngisithe ngivunulile nganyelanga ngiya lapha ekhemisi ngiyawufuna nami kwekuthi iphilisi ngibona kwemntwanyana kuncane kungaka kuthi sawubona mkhulu ngithi yebo mdukulu kuthi hawu yemkhulu bokathi uyogitsa phi lenyama benidla ngakuphi nathi ke siyawufaka lokuthi nangabe lami 17 yethu noma ngangikuphi kunani asivunule siyenje sibe nje nangisasebenta lapha bengibambe khona nami ngibambe khona bengiya mina eclassini nje bayangathi labangadika ngichamuke nje manje na ke lokho kuyakha babuke labanye ukuthi wo kanzi kuvunulwa kanje kanzi kuvunulwa kanje kanzi kuvunulwa yinto lenhle ke leyo ngule nhlonipho kunemagama ke lamagama kukhona nje ligama lebavamisa kulisho labanye bekunene ngeke ngabe ngisho ukuthi bosibanibani nabo sibanibani nabo ntokanje nabo lowaye ngeke ngibasho ngoba ligama lemuntu ngesiswati alibitwa nangabe ukhona into lenjani njani kuthiwa igama lemuntu ingomo leli gama leli ubeva ukuthi hey liyana litulu lapha
bekunene sicela ukuthi nishayele ngalokukhulu ukucophelela. Asicophelele thina siyacaphela. Asicophelele siyacaphela. Caphelisise. Ngiyabonga ntunakanda caphelisise. Ngithi ke lulwimi lwethu thina singemaswati. Nangabe ukhubekile uhambisa umlayeto othide, suhambisa ngetingoma. Hlale phansi nicambe tingoma. Uyahamba kumlayeto uyefika umlayeto lapha uya khona. Niyadadi ke ninabomake wonke lamabutho tiyatiwa letingoma ukuthi wo wenda njiyana ukuthi indlu yegagu yanetha. Kwenziwa kanjalo. Awu Thombeni angibonge ngilomunye locisha afane nayo induna ngobe vele nginikiwe lokuthi lokukhuluma ke konke lokhu ngufunze eMalawini. Ngakufunza le embuthweni wembula bengisebenza khona ngene enkantolo nanyalo nje angiqhuqi. Noma ungathini mina kude lengwesabako inhlonipho yami nje ngidawufika ngenhlonipho ngikhulume kahle ngeke ungibone senginechitha ispoil sengivevetela mina. Inhlonipho nje lokumgcoka kulokwati ukuthi lapha kuthiwa ngifike kulenye indzawo Thombeni ngifika lapha eNdlunkulu ngithi ngifika leNdlunkulu lemphakathini yakhuluma indlu lithi nayicedza naseyicedza ukukhuluma lapha sezophelela umsebenzi ngiva bathi yethi mngani la ngamangala yini manje le sekwente njani akushiyo kanjalo. Now letinto leti lokufuna ukuthi sicaphele kakhulu thina siwati ne-mode of address or royal etiquettes. Sithathe letinto leti uyawukhanza ukuthi uhamba elayinini ubute usikeja kuthiwani nemuntu nawukhuluma naye phela uyambonga usho sinanatelo sakhe lowe kunene umnanatelo umuntu umnanatelo utasi uyakucolela mina nje niwevote nami shothi siyaphosa sifanane nenduna ngoba nami babili labo mama lo mina ngamthatha esondweni silwane nakahlabela phela ungamangala nakahlabela silwane bashada bonke laba bakabo nguye kuphela abethi naketa ngimthola esikolweni leka lo masha ngiyaphoyisa athi naketa ngifihle lo simohlwane emajobo bese ngigcoka kwelibhulukwana kwami ayafihla ngamnqoba ngiloko ke wambonga umuntu sowucedzile nanthi ningathethisani na umbona uyaphakama umuntu ubuya phasi ubuye phasi tinto titawulo Ngosi Simshale intandla mbuthi. Siyabonga kakhulu Dlamini Onyane. Cha bonkosi ngiyabona ukuthi vele ikhona indlala ukuthi sititeke letindzaba ngobana naNkulunkulu eBhayibhelini uthi bantu bami bayafa ngakweswela ini kodwana lwati. Manje ke lapha kugcwele lwati nje lapha ngiyabona ukuthi uvele embutho lomkhulu mahotela intombi beyingajubi la. Siyabonga kakhulu bekunene bangitshela ukuthi nabaka KFC sebakhona bongosi sitawupasha kepha ngenxa yesikhathi ke bongosi ufaka indzaba lemnanzi lapha mlangeni yokusana lilanga uthe maswati bani labahleleke ngalendlela ukuthi nakunemlayeto lese bafuna kuwendlulisele embili boyiqamba lengoma kulokunye khona la ikhaya kunesikhwele bafata basevani sebaqamba lengoma mina ngamshovu umqa mshove lengamshovu umqa awubuke lenkulumo letigalo phathi lo mama kunemleto tsite bafuna kubetama kwendlulisa ngisho ukuthi emaswati abona cha asikwati kubhala asikwati nekufunza kodwa labetulo letethu siyawugcina umlayeto ukuthi siqambe ingoma kumbe nje singakavali lo hlelo phela umnazi nakangaka bese ngayifaqatha nje ingoma nje ibe yinye kumbe emgubho atase lamakhulu asichazela ukuthi umgubho yini
vele usuku uhlatshelelwa kwendenjani status ngoba lengaphandle bekunena sengiqhaze nako kuleli page lethu lebabukisi foundation sedama nasi ukuthi siyafundzisana sisho sithathisa lakini basi labantu baqatshulwa ukuthi siyaye sibhale laphana nakuhlatshelwa ingoma oh le ngoma ithi basi ke baqatshulwa ngiloko singene nje ku social media nakubo Facebook ngenqwala last year kodwa lo ngikhuluma nyalo bani lesebabukelela ama page ethu sebajake ku 22 million kusuka nje ngenqwala last year kunendlala lenkulu ngawuqela sesifaqa nje umgubhu bube munye bafana benkosi bese basichazela amakhulu ukuthi vele kambe umgubho noma ingoma tesiswati ngekwehlukana kwathi uhamba kanjani bese siyathola siyisonga kanjani lenzaba yethu sitawuthola futhi nanye ilanga la sitaphize futhi sihlale khona sikanye kanye duna kandaba ingoma noma yangiphi kusuke kungumlayeto kusuke kuyindzaba lo mgubho lona wabobabe umsisi wesibhambo lobilelo bokhonkwane sabethela umuntu wendoda bombhedula imbi yesuka bosilwa bebuka bombumbumbu bondlebe kativa ngoba etasala le eJalimani lapha kubosifohlozana lebathi ufohlofohlo uqabanga ukuthi bebafohlota tinsanga tabonyoke emaqateni
le basho kufotoda liqhwa laseSiliya. Nakuhanjwa kuyalena. Lamanye amadoda aqwalathi iganga abaleka. Asambe bhusa sempini. Inkosi idlake temagwala. Ngisho ukuthi temabhaca, lemabhaca ngilaba lababhaca nakuhanjwa babaleka bawubhaca. Ungasho ukuthi kwadlake temabhaca noma wadla temagwala. Ngoba betidliwa tinkomo kulabo. Uqhubeke na usawuhlabela kusho umlomo lo ngaqale manga ngwenyama asambe ngwenyama lisalilela kangwane asambe ke sokulwa empini ke kwaba kwase kufela thina ifumeke ingosi idla ake samagwala ngwenyama sate salwewela lwandle ngwenyama nasiye Jalimane yela ngonyane makho Siliyake sadliwa tipam tiyakhala ke tinzanzane ngetebantu ngwenyama. Wow. Baphose bafane majaha labantu leli vale yahlupheka nje. Baphose bafanathi. Omkhulu wana nguna bajabulana. Umsawami. Wonke lotalwa umtukulu emsizi, umsawami lapho. Le ngoma ke yaqalwa kanjalo. Kusuke kunemlayeto. Ungayicala ibe ngumgubho, ungayicala ibe lokanyana umkosho. Thine nje la singena ngidiphethe. Nga68. Nasisu sobhusa udulile. Uye nelive kulabamhlophe. Nalongeva uyeva ukuthi siteka diphi tindzaba. Angathi khona ufuna ukungeta mahotela kodwa njena ingoma yonke kumlayeto lena beyihaya naba lebabaleka. Lenye diningi letabuya nemsisi. Ngihaya bomadedeya walekithi kavile kawo lapha kaJeke eRefort. Wagiya kuthi impilo enganikwa abafana sikhona thina. Yana sekwanjwa amadedeya sobalekile. Imbi yagila umadedeya waphinzwa wayibalekela. Ngumlayeto suke kuhaywa tinto letendekile. Kutshelwa labanye ukuthi naku lokwendeka. Ngaba ingoma elokanyana ngabe emekeza nje balele bonsanga bashe balele bonsanga yethu uyakhala umntana nebandlu lapha neke ngithatha imotolo ngihambe ngibuye sabi inzile ngikhona ukukhala isingani sami ngidawuthini nami ndawukhala mos Ngosi cha siyabonga nduna kaNdaba. Nangiva nebantu labadzala nabaqhaza ngemgubho. Umgubho bawuqala nabahlangene sebaqedze lokusebenta. Bathi bangaqedza bese sebayema bayahaya. Ngiko nje nawubuye abantu babuye emsebentini. Tangivumela ukuthi induna kaNdaba nayihamba nje iyawufundzela le kuphatha lo msebenzi bewuphethe yabuya neuniform yakhona. Nami noma ngingahambanga nalamuhla lapha bengisebenza khona nginaso tikipa takhona kukhombisa ukuthi ngingibani. Ngiyahamba lo munye ufuna ukusebenza umsebenzi usimana ngisita lapha ekhaya. Nakunemuntu lapha lomnye baba uyakucela nangiphuma kanti ngigcokele leskipa wethuka lo baba ukuthi kanti kwente njani. Ngeke ngijabule wahamba uyabuya zaphi injabulo. Hansi amaphoyisa bekaba. Angithi nakuqhamuka liphoyisa bekubalekwa. Lithi ulomile bahamba ngetinyawo ngemabhayisikele. Lekithi nje bekasuka le
emvembili embondweni ngesha kwemlumati selomile nalo liyabona kuyanathwa la khanze emadoda ahleli tawuhamba ngale tagcina selelodwana bebangasiwo bangani amaphoyisa awu Sethemba lokuthi uqinisile Magagula ukuthi lithuba litawutholakala ngoba sikangena emathunjini alendzaba ukuthi nakukhulunywa ngeculture kukhulunywa ngani umsebenzi uyawuthola mina yangibeka inkosi nangile kumathapha yathi lona uyophatha asiqoqana nenkosikazi unina umntwana enkosi lapha nawo Elizabeth athi lona useyophatha impi yami ingekho nalempi ngale kakubona ngikwenda lapha bekuhlazo labanye ngisho bantu abenkosi abafunanga kuvunula hlazo tawuthi imbambo ebaleni thina besifunza ngawo lamahiya mntwana enkosi besifunza ngawo thina uvunule mahiya la ngephansi biselihembe lakho hambe ngetinyawo uye eklasini but you can still speak the English lebe khulunywa ngilabo bemabhuluku Thina kandaba awu bekunene kumnanzi kuyanongotela athe eMaswati lokungaphele ngabe kuyakuhlolela kepha ke hayi ukuthi sekuphelile bongosi sishaya sikhathi sitawubuya silithola futhi enye lithuba sale siyisonga lendzaba siyayisive ke eMaswati nasaqedze emsebenzini yawo lekasuka nayo mhlambe kunemkhosi umbekunani uvese basiqala inqangosi nduna manje lo Newcastle akade lenqangosi ukuthi yini ihlatshelwa makwende njani njoba sitayishaya nje inqangosi manje bese sesiyavala sesiyatsabuka ngetindlela tethu kumbe ngake senginikede amajala amadzala asakhuluma ngenqangosi ukuthi yini bese ke sesiyayifaka inqangosi ke sesiyavala bekunene ngicabanga ukuthi njengoba induna isho bongosi vele ikhona lendlala ukuthi kufuna sesihlale phansi sititeke letindzaba futhi sititeke kahle kumnanzi siyabonga duna kandaba kumbe nawasitshela ngenqango yini inqangosi bese sesiyayiqala inqangosi sesiyawuvala lo msebenzi siyabonga inqangosi kule ngoma leniphuma ngayo ukukhombisa ukuthi lebe nikwenda senikuqedzile isho lokho ungaqalwa yona nje uyabona ukuthi umsebenzi sesiuphethile kusuke ngile message lesikhuluma ngayo phela lo mlayeto ukutshela abantu ukuthi nyalo senginako yaloko njengaloku nathi nasesilokanyana sigcina ngeligubhu nasemabutho sagubhile saqedzile imigubho naselokanyana sifaka iligubhu selisho ukuthini shokuthi sesicedzile nangabe kulamalanga lamanye kunenqaba kanqofula sitawufika lapho sisho siteke lokuthi yini ngona lokho inqaba kanqofula ibuya phi bekwende njani ulakandaba siyabonga kakhulu bekunene siyalibonga impela siyaluthabela lo hlelo lebesinalo namuhla bekunene la khona besiteka indzaba ukuthi singeMaswati kufanele vele ukuthi imhambo nemasiko ethu siyiqine sibone ke kuhle sibabukise ukuthi asicale ngebani labadzala ngoba athi eMaswati kambe indlela ibutwa kulaba sembili sebasekhamele ke bani labadzala uyeva lokuthi vele baneliphika lekuthi afuna ibuye lendzaba itotekwa kahle siyaqela ke bongosi kubonga kakhulu Maswati lamahle naba labasichasile ema sponsors ethu baka KFC basithi ngibosho ukuthi it's finger licking good ngiphize ngibonge futhi baka Viva Water labasiphana ngemali leswanathako bekunene ngiphize ngibonge futhi neBraga Foundation nayo lesichasile ngetimali ukuthi sikhona ukuthi siwende kahle lo msebenzi siyabonga kakhulu bekunene uNkulunkulu asibusise sonke sitawuqela ke bekunene ukuthi manje sicala inqangosi duna kandaba siyishaye impela ngathi siyaqina kuyishaya nje lamuhla bese ke bekunene sesiyaphuma ke bongosi sesiyavalelisa ngosi
Mabukisi Foundation, lwati nebuve ingcebo.